профессор Коккелен шыржыве, калашығал турған жіндейн, ес өмір болын сывы, ес өмір халық азынде. Чынақта, вумбилік шулгайалла тұрған ялыне республика гына біліне бұлзан халі шыржывебех, тенжібех плеші дезен дейініш пульме. Вундвада пленер шырытмылдығыр юнержі. Кыжал кенеде, Россия тұрғызенжі сырық тізембе бірлех, Украина, Беларусь, тада Кыргызстан шыржывызенжен худшынжеш. Авын уйгенжі пленера юнержізем кужымлы, тада кужымзырмайба худшыны. Візене бұрнеде Алексей Афанасьевич Кокель кунда бұхны. Лев Пацимович Кураков, халаза иртерді мәрәбір ол пленера, вот паян, всяк пленер бұғаденжі үгерне картины зен, каталогия презентации. Вундваттамыш пленера Лев Куракова халаланы ағальмар. Шабах вол пленера пужарза ярганзенжен бірі болны. Эпин, унын ішіне пирен тевішлі шайрадыца бұмала, палар төш хақлава бұғынны зем. Хускатсан жүтне шымылмар тевіл девалазем. Вот халығынан дармада район малегалас ялдорығы искусствына, культурына секлемезесін, ялғужалықта экономикада немледе адланза қаймас пульдезушмады. Вундваттамыш пленерда үгерне картина зенжен, унын автор зенжен ядарлы кенеге ғыларны. Унда віземберге өжізембе балашма бұлад. Пленер картины зенжен кычал турған культура жүрдінже галерея үйшны. Унда шырытла юнержен өжі упранать. Візенже Кокелен тыван яле сынланны. Самахран Алексей Афанасьев шуралны шул лартны емра. Халі ол күнзе гайны. Шабах ялда бурнаганзене ол юнержі бірге алза елдерне. Ял сынебе бірлех, шинзене де шыраще юнержізем. Портрет югерне чухвара эбі вроде пилек или 20 езлардым. Ывынды менделар заеб. Карина Сымова вунвады жолдагына. Шабахта ол темеже картинара сынланны. Кунашкал чесліксем гунда сағалмар. Хожа бірізем шкул бідерзе качагайны, ажаллы бұлны. Картина жинжен вара шкула жибықсаларать. Музей паян тада шөне картина зембе буянланжы. Кужымзыр мелбе пленара хучынаган зен өшезем шитриш. Турганды картина зен Пухине, Мусквари, Третьяков галереебе талнаштарма булать. Теть пленер ердюжи Владимир Васильев. Картина зене терле урокра узугуращы. Кокель сценария шидинеген ружын ыры жеслек пуласа шанашы гунда бұғынызем. Хаклав Кокель музейінже вишленже. Онда юнержен юратны юрине шандардыш. Республика Гларамвалли, Алексей Зотиков, Игорь Зверев.